السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. للي ما يعرفنيش او لسه اول مره يتفرج عليا، فانا احمد داوود، وبعتبر القناه هنا مساحتي الشخصيه اللي بحب اتكلم فيها في مواضيع عامه. كنت لسه عامل ريفيو النهارده، عديت فيرست ريفيو وسكند ريفيو وفي فاينل ريفيو، وده حبيت ان انا اتمرن عليه معاكم في الفيديو ده. فاول ريفيو او في اول الاسئله هتسالني هتكون introduce yourself in English. فانا محتاج دلوقتي ان انا اعرف عن نفسي بالانجليزي. محتاج ان انا اقول اسمي، سني، منطقه السكن بتاعتي، متخرج منين، والورك اكسبيرينس او خبرتي في الشغل ايه. Well, my name is Ahmed Mahmoud. I'm 24 years. I graduated from عيد تاني معلش. I'm Ahmed Mahmoud. I'm 24 years. I'm living in October City. I graduated from Helwan University with a bachelor's degree in law. And I started my career when I was a student as a marketing assistant at Roya Company. And I لا عيد تاني برضو، بنسى حاجات او بتوتر. انا ده اللي عايز اخلص منه. I will try again. Well, I'm Ahmed Mahmoud. I'm 24. I'm living in 6 October City. I graduated from Helwan University with a bachelor's degree in law. And I was a student. Well, I'm Ahmed Mahmoud. I'm 24 years. لا ثواني، هحاول دلوقتي ان انا اصور الفيديو وانا ببص لشخص تاني. يعني هتخيل ان في حد في الاوضه، او هتخيل ان في حد معايا وانا باصص له واصور يعني. تمام. فهتخيل مثلا دلوقتي مين وكأن انا مش موجودين. هتخيل مثلا حسام اخويا قاعد قدامي وهقول له مثلا الكلام ده. Well, hello Mr. حسام. I'm Ahmed. I'm 24. I'm living 6. انا عيد تاني يا جماعه. طبعا دلوقتي ده خيال، انا بتخيل، فانا بس خيالي طاغي شويه فممكن تسمعوا الصوت. ام احمد محمود. اوكي انا عيد تاني. ام احمد محمود. ام 24 years old. ام 24 just 24 بس، ولا years old ولا مش old ولا حاجه من دي. هلو، ام احمد محمود. ام 24. I'm living in 6 October City. I graduated from Helwan University. Faculty of Law. And I started my career when I was a student as a marketing assistant at Roya Company in 2018 to 2020 to 2021. Then I worked as a customer service at Normandy Shoes Company. Then ايه just it. بس خلاص كده. اوكي. I'm Ahmed Mahmoud. I'm 24. I'm living in 6 October City. I graduated from Helwan University with a bachelor's degree in law. I started my career when I was a student as a marketing assistant at Roya Company. Again. لا. انا عارف انا اجي يعني عيد. I'm Ahmed Mahmoud. I'm 24. I'm living in 6 October City. I graduated from Helwan University with a bachelor's degree in law. I started my career when I was a student as a marketing assistant at Roya Company in 2018 to 2021. توت عنخ آمون. What do you know about customer service? Okay, in my opinion, a customer service is a service for helping your client to communicate with your company without going to the company. لو انت وصلت لاخر الفيديو فانا ممتن ليك جدا ومبسوط جدا. متنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو. اشوفك على غير فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.